Sardan var da manyak. Конечно же, Елизавета Павловна. Ayak giyim kardeşim benim. Monsak ayak giyim şiştim gitti o yüzden. Çok düşürmeyesin gibi attım. Hadi sağ kız. 11-15'te tuğuptu. Nan tarat bozma. Sen maşinasıyız maşinasıyız. Ben de tarat var da. Sonra kafiklerini görsün Fatima bu gece. Aynen. Şekerim. Kiyimlerimiz, layet yoksa havası da. Apasымен, atasымен toyga barganda kiyim жүретін көйлегimiz. Есігіне дейін de. Аяғынан қолынан тартып, өсіресіздер. Үйде киім. Наны жаз қайтып келіп істер ма? Қыздарымызда. Gelin nasıl konuyor gelmişse. Вот иди, тегин садик. Ya. Я тағыры gelmişse. Kalaya келеді садик орын. Buraya kalasa. Бас киімдері. Amin amin. Айтқандарыңыз келсін. Аяғы жылы жүрсін де. Sana 5.000 lira. Мынау Бесіктің шыны келген. Как сондай дайындап
Bayağı olmayan bir şey yok. Kaçtınız? Satып alasın ben onu. Kimge kız gerek satmasın. Özüme bala gerek. Atasına kız gerek be satып alırız deydi. Özüme bala gerek var mı ona? Kız kimge kız gerek satmasın. Kimge bu? Bugün satmasın. Bugün satып alırız. Öyle nana koy. Çankaga gerek. Çankaga gerek. Ал мен мына немере көрген шөбереге көрген құдағимен Айшабыда екеуіне сенен бар еді өзімнің атымда. Мынау үштіктің несі. Атасына керек екен. Құдағи жарқылап жүреді, рахмет. Аман үшін, я. Ал шүгірі көрген апаға енді. Şöyle böyle size. Sevgiler operatör var mı? Kazafanın birisi jülete demek Orama Toplaydım ki teker, kurabiye. Oy, Dişi çuvat mı oldu? Tutmayın diye verir, Fatima diye verir. Kalktığımız koyun alayım sonra. İyi güzel. Құдағиға қайт әкеп көмек тұрғанда алайын мыналарымды. Kasım kaldı. Yığıldı. Orman aşıklar yani. Nasıl koyuyorsun salata. Hayır, çizme babam da. Bir tamaytım oldu. Kalkat bütün şey şişmanın ormanı. Giyin geçti farkında o. Yaşa diye diyorsun. Buyursun. Bölіп аламыз ғой, оны бөліп алатын, ертең ашқасын бөліп алатын болғасын Kız жаққа бермейсіз ғой, біз жаққа берсеңіз. бәрі жаққа бөлінеді. Пішірейін яғмасы, 590 тұтпасында саудамын. Құдағиға көптеу берейін бе? Құдағи келесін тағын. Мына видео. Жоқ, келесіне қыз var. Алмайтын. Ayıp adırım da sonra. Құда қаласа енді бесік тойында келген не қылатырсың деп. Құдағи рахмет. Алла разы болсын.